Menda ka sngi ka khandai tarik unailar ka United Democratic Party Motion Ram Circle kalapin schem ya kinong kitkam ha ka jingelang ha Motion Ram ha ka jingdon lang u president uba medba lingdo bat kiwe ya ka kam president la bensiat ha uba Olan Singsun katba ya ka kam general secretary lajit ya uba Rochester thongni ha ka youth wing jong UDP lajit ya uba Tamdor lang Risau kumu presiden bat uba rangkit box naitang kumu secretary katba ka presiden jong ka women's wing lajit ya ka kong kentiu bolin marngor bat ya ka kam secretary lajit ya ka kong Suna Babel Sotun ya ka ketong on sa pembenahadin wat lada la aiksa ya uba Olan Sing uba ya kunteng ya ka election arjar khapra habang ilay sinong po omwa kinong kisan jong iway National Party Iway ki Regional Party di Badon habang ilay siyamaw kunraw habang ilay siyamaw kurwan habang ilay sa kiwi-kiwi konsulsi kapangaladapuan man punong meeting kajing wan jong ipay ba kalalong kabat ilong ngo hado kata-kata kabang ngambut dul ya kajing wan sakmat kajong ipay ba sa anyo na yanin ngin tebot padele siya tayo padele siya benay sa anyo benay ngin ang haban yan tebot ngin kung KMLA nagta ngin ang haban tray lakum mo sa san benay ban bandak ya ka duty jong ni kung ginawin kimat ya ka kamlam jong ni nagapagkakit sense Nadu November saja man bantu kre election. Mentaka snem lasdang nadu usnem arajar arbui nadu gibnai do November Desember. Kabamut si snem swa lahir kre naga benta ka election arajar pula. Kani kamde ka Motion Ram puli. Itu kisnong gi bangala kre nadu bene. Balo gaju besar. Baso nga bayuan siya yung nipulong kecilang. Ang kulong kecilang nali. Nalado ni jing perhat kumno kibriyo kinwan. Kadno kita kibriyo kinwan. Kita ginong kitkam parti. Barabo ilaong habayuan manisokay ba nga iong ba ngi menta Motion Ram ngilakhan ba bat ngilakhan ba Bon ki parlok na giwe ki political party mentan na yang naga Congress, naga MPP, naga PDF, naga BJP, pila ay kin keren. Kublay siya aja mo kito rama. Langsung tu ya kajing klan jaba party di pi Motion Ram. Ngombarang kalian ka jama ngamnong ka daw ban penpat ya kajing klan jaba party di pi Motion Ram. Hadu tentang ngalayo priang yang recommendation to circle hanga ko president to district but hadu ke district level ngalapan ngan penting kana baga tiket kadi banlay shoba alam sui banane baga state election committee kaban session kan sepen scam yang kekerteng jong balang sui banane bahan mi nakani kejingelang Remdan jeng arta tirsu, lek siki kendong kensuat, lek siki syong barak tuk konsi, penklai, ban pentikna, bawa langsung unile naga parti UDP. Bat om tang ada, kemengelong, bapideiru ban pentikna, namar bangalayos no, kumengelong mana, ya kijing syak keren deh, ya kijing syak jauh deh, ya kijing syak anders tipiye. Don we ramba apa pak mesit sengada pentas teo. Wong lada pisngap yang ramba. Uba olan te wele extend badan bio. Umpat poe bagi extend badan. Ngong to ramba mentadan sak sanyo benai. Mentau dang ile extend badan. Hadir nyo benang sele yang badan berang we. Kata kasong happy. Kinomik mat di bawah nang ngi lagi sinong. Ban penting kana. Bawa alam sun udah banyak yang kecil. Baca kita apa akan keren, harga cingilai baka parti. Jumlah dadon kibriu kibanga itu kibayan day maka politics
Henry hakalimpi ke singkian ke jonga. Hak itu kikiat benai. Kalong kalimpi ke balong wel. Ke ke beja hajim ke sulong sendet. Henry ngayo ke ke phone call. Bahata ke phone call ipin itu ina de. Bai de iba ulan sun. Ngapa ju kenduk ini ba. Henry ha kapur ba kenduk ya kajing anong lo ka bakra. Wan mi iwei ibril bangam ju ya kenduk ha kajing But ikloy ban ai kiti kumon kiti kejang ju iyana. But ha ka baik election jonga. Ngala abang ong ba idon ba nganru ba kasdang hadu ka bakut jong ka election. Takai ke bang aku abang ong kalong hande. Baka jinglong ke jong iba sui. Kadai ka wei na kita ki jinglong ki bakrau ka badai bandon haunong mikmat. Ngakhen wa mangayai baksui hendrai ikroi baksui benungwat dengan berbetin dan tiana aka jingya inting jonga tengah sungo hangne bama pi kinong mosra ka konstitusi brokowai pilong ki badan bom ba pidon gum une unong mikman babu ya pi ki pa haswa lade ngayo ya ka jingjok ha ki jingalang kum bagilong kum kine ngasi kren lagi ko nga ba ngam nang ban kren hendre ha ki jingalang ki paper idan ban nga idang ai min sir idang hikai ya nga hot menta ngayeng ngam ong bangala nang ban kren hendre ngayeng daga men sir ka pasusnya Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.